munsi nanone ni Rocky n'imiseke igoroye urw'igikundiro tureba kiswe Crying Freeman ni Bruce Melody ndetse ari kumwe na Sunny yagasozera twikomereza twa dufilime tw'ubwenge tw'uyu mwaka mwantumye rega barabizi baranzino ni nanjye shyano wumva rizagwa iya kano bakise ngo mureke kungora ubundi sibyo nibiki yake Maremaka Dakaskos namugaruye bamaka ubundi bose abahumura uyu musore nawe avuga ati amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri rekeraho kungora ubundi byo nibiki yake ya Bruce Melody na mugenzi we Sunny okay muri tayari twikorera imiti reka tuvange irange sasa no kubanga agafilime tugiye kureba kasohotse iki cyumweru iki ngiki turimo bakise Crying Freeman iki cyumweru ubwo uzakubwira ibindi nyine Sezana giwa zirabura aka gafilime kasohotse iki cyumweru n'ikimenyimenyi bahise bampamagara ngo Rocky gasobanure kuko niwe uzi ibyo ukora ndetse Rocky Entertainment ni headquarter y'agasobanuye muri rusange ndetse uri n'urw'igikundiro ni muri urwo rwego rero mukwiye kwicara hamwe tukarya isi nuko dutangiye Devu Betereze niwe wagateguye murabibonye nuko dutangiye filime yacu Samuel Hadida afatanije na Rocky Entertainment presents ako bise gute ndetse bafatanije n'abandi benshi cyane buransigaye nanga kubabwira ibintu byinshi kugira ngo mutibagirwe izina rya nyir'ubwite uba wakazanye filime nuko tuyitangiye tuntu twiganjemo bakise Christopher Gans filime niye ariko ubu ngubu ni ya Rocky Entertainment Crying Freeman bimeze bitatu ni Freeman urira ubwo sibyo nibiki ese ubundi arizwa niki katurore Maka Dakaskos abenshi mumuzi nkamarana akanaga filime yakinnye gasohoka muri iki cyumweru turimo iki cyangwa se icyo uzakaboneramo Julie Kondra nawe ndaza kumukwerekana umukobwa w'icyamamare cyane baramuzi inaha Lay Down Chongo nawe akarimo cyane abega bakinnyi n'imena ni umushinwa abose nabakarimo nuko dutangiye filime yacu Masaya Kato cyase Misaya Kato nawe akarimo cyane nuko tugatangiye Yoko Shimada we ni umuyapani ngo sibyo nibiki katwirebere filime yacu yihangane buramba ndi kumedita hera imibare mvuga nisi bano bantu ngiye kubiba nti noneho ko mbona ibintu biba bitoroshye ari ibikase ntibakizinguka ukozeho wese ngo ndi mu ideni rya banki shango byara ubwo sibyo nibiki nuko dutangiye Crying Freeman filime bayikinnye bagendeye ku gitabo cyari gisanzwe gihari baranditse ndetse Robert Frederick na Haki Komine na bose nabakarimo byumwe bigenda gutyo bikiganjemo cyane abamenyemo amafaranga ni Victor Hadida cyangwa se Mundekwe nawe yamenyemo ngo inote we byaje gucamo aba producer bo ni benshi sasa turatangiye mva amagambo dutangiranye uyu munsi ni isabukuru yanjye and for the first time in
20 years. ndetse n'ubwa mbere mu myaka 20 I'm not alone. ndi njyenyine ngiye kwizihiza isabukuru. You see, I met someone. nahuye n'umuntu, A man. umugabo, A killer. ndetse n'umwicanyi wo twahuye. nyagasani. And soon he will kill me. ndetse uwo mugabo araza kuza kunyica. umukobwa yahuye n'umwicanyi, uwo mwicanyi araza kumwica. ninde? kandi ngo ni ku isabukuru ye. Hey! kudutangiye. umukobwa yitwa Juno. amagambo It was supposed to be a holiday. byagombaga kuba ari ikiruhuko cyanjye. Trip to San Francisco nabwo nari ndi muri San Francisco to rest. naje kuruhuka. I had to return to Vancouver that very morning, but I icyo gitondo agombaga gusubira muri Vancouver ni muri Canada, ariko narabihinduye njya gushushanya. vision has sealed my fate. uwo munsi nibwo nagombaga guhura n'iherezo ryanjye cyangwa se ibyagombaga kumbaho. katurore barakwereka umukobwa yagombaga gusubira muri Vancouver yaraje San Francisco mu karuhuko ni muri Amerika. uwo munsi ngo umukobwa nibwo yagombaga guhura n'ibigomba kuzamubaho. cyari igitondo kimwe umukobwa ari gushushanya yanze gusubira muri Canada Vancouver, ari hakuri no mu ishyamba yari gushanyirizamo hari abaje. ari Juno bari kutuvangira ari aho muri Sunlight yasamye. uwo mukobwa yari yagiye gushushanyiriza, habaye kurasana. bimeze bite? habaye kurasana. hari umugabo waje arasobanura umukobwa yari yagiye gushushanya, yaje ngo kurya ubuzima aruhuke. iruhuka ryanyu mujya ahantu hihishe mu ishyamba kuruhuka, ubundi ibyo ni ibiki? ko kuruhuka ari ukureba filime za kimomoroki. umugabo waje n'uwo yari ari kugenda arasa abantu. umukobwa ari kutubwira ati nahuye n'umwicanyi, kandi uwo mwicanyi ari buze kunyica uyu munsi. yahuye n'umwicanyi ate? ndakwinginze amafaranga bakwishyuye ndaza kuyagukubira. ndayagukubira ariko ntunyice. umukobwa areba ni umushushanyi. yabonye umugabo witwa Mark Dacascos, turamuzi, kigabo arakirasa. mutwe uridunda ugaruka imbere cya Gabi cyo kubishuhi. Gabi nuko yaparitse. umugabo amaze kwica abantu yararize. ikikwereka ko uyu mugabo ari ninja y'umugabo yarize ijisho rimwe. ni umugome. bize bite duharira ijisho rimwe? umugabo ni umugome arira ijisho rimwe. Yesu Kristo. arangije avayo saa kunino afata imbunda yashyiramo magazini ayinaga hakurya. imbunda amaze gukoresha arayinagira turika. bimeze bite? nuko tugatangiye. umukobwa arikanga. iyo ubonye umwicanyi nawe arakwica kugira ngo utazamuteza iki? leta. utazamuteza abo basengana. umwicanyi azamusatira. bimeze bite? za kunino zisatira umukobwa, amuha ikiganza. n'umwicanyi utuje udahubuka amuha ikiganza. Kristo Yezu akuzwe muko. kandi nkubonye wica abantu aramukurura. kobwa mwicanyi utuje yambaye barafinda style. My name mazina yanjye is Yo. nitwa Yo maniga. uyu mwicanyi ngo yitwa Yo. My name is Yo. yose ubwo ni ibiki? ni izina. ibindi bihugu bigira amazina yoroshye. fata umwana wawe umwite Yo. umukobwa yahindukiye abura umwicanyi. nimba umwicanyi ari gise, sasa umukobwa reka bakugarure kuri uyu munsi wa none ngo afite isabukuru. nibyo ari kwibuka ati nabonye umwicanyi. uwo mwicanyi uko byamera kose iri joro ari buze kunyica. zano 20 years I've been alone. aturitse champagne yarajya ashushanya n'ifoto y'umwicanyi. To wish for. banyishe n'ubundi nicyo nakabaye nifuza. kobwa kucyifuza gupfa. And now ubu ngubu you will free me. ugiye kumbohora nipfire. agiye kumubohora uyu mugabo ngo ni Freeman. tugaruke Vancouver kuri uyu munsi wa none. aho ni muri Canada. ejo bundi rero mumbaza ngo Rocky ngo ko filime zawe tutari kuzibona, nari ndi muri kano gace Vancouver hafi aho. barakwereka wa mwicanyi twabonye yiyisiye muri Vancouver. nimba aje guhiga wa mukobwa batubwiye
wa mukobwa atubwiye ati nabonye umwicanyi umunsi araza kumpiga nyice tu ati ariko niyo banyica ndaza kuba mbohotse njye nta kibazo mfite ari igihe umuntu aba abayeho n'ubundi ategereje urupfu umusore yaje ku kibuga cy'indege. Hello? bite Could you open your case, please? wazana igikapu tukagusaka please. abaha igikapu ku kibuga cy'indege barebemo afite urukapu runini rumwicanyi mubonye ubona ari agasore k'akabogari gasa nka Rocky usibye ko murusha fresheri. Ay nasore ndo umupapa mukurusha kureba. What is this? Ibi ni ibiki? Clay. Ibyo ngibyo ni ibumba. You're bringing clay into the country? Uzanye ibumba mu gihugu cyacu? Ndi umupota cyangwa se babandi nyine Good pots are made from bababumbye ndi umubumbyi. potter always makes his own. Ati umubumbyi mwiza yizanira ibumba rye ntago ajya ahantu ngasanga ibumba ryaho. Lump it into small pieces and carefully sift it. Ati ubundi ushaka ibumba ryiza ryorohereye ukarizana. Yaganirije umukobwa uri ku kibuga cy'indege umukobwa arombega umusore mwiza uzikasa nka Rocky kimomo. Umukobwa ararangara umusore numwicanyeje mu gihugu azanye ibumba ariko ari kuvuga ngo numubumbyi. Why be breaking that record at this counter? Is there a problem here? Hari ikibazo hano mufite umukobwa yari yarangaye ariko musobanuriye iby'ibumba. Thank you. Ay murakoze mwigendere mbega iboga uzi kusa nka Rocky. Umusore yinjije ibumba mu gihugu ese afata imodoka kumbe dore rya bumba yazanye mu gihugu cya Canada arabanza arakata kuva muri Amerika ujya Canada ni hafi agira cya muri rya bumba hasi hari ibyari birimo azanye mu gihugu bimeze bitari intwaro n'umwicanyi by'umwuga nubwo abeshya ngo ni umubumbyi by'umwuga kumwe n'abandi bicanyi modoka. Still using a different gun for each job. Ese buri kazi kose tugoye koresha imbunda zitandukanye mbega ntago ajya akoresha imbunda kabiri iyo amaze kukurasa imbunda arayituritsa ayitunguka. Back where? Go ahead. Komeza Pull the trigger. kurura imbarutso ndasa ariko mwana nabicanyi bagenda bakinisha imbunda ndashaka gusubira mu rugo. You have no home. We nta mu rugo ugira. Pull it. Akurura imbarutso biranga nta sasu ririmo nabicanyi baba bari gukina nyine bakinisha imbunda nuko abasobanuzi bakinisha mikoro baganira. Happy with the San Francisco killing. Uriya mukobwa kuki utamwiciye San Francisco? But the father is an old lion and he still dreams of conquest. Shimazaki. Ndagira ngo mve amagambo aturiya mwihungu wiciye muri San Francisco yari afite papa we yitwa Shimazaki. Sasa uyu mwicanyi wibuke dutangira filime umusore yarashe yambaye ikote ry'umweru nguriya musore wishe afite papa we ngakuriye organization y'abagizi ba nabi papa we yitwa Shimazaki. Urumva kwica umwana w'umugizi wa nabi umugizi wa nabi ntiyaguhereza. Now he is here in Vancouver. Uwo mugizi wa nabi yitwa Shimazaki ari hano muri Vancouver nawe. Kature tugaruke muri Vancouver City Hall. Abariyo unzi y'umujyi. Yeah, Kuri Detective Nita, Detective Forge. you detective mayor in Forge. He's your new boss, You know boss we mushyashya. along with everyone else. Mugiye gufatanya n'abandi. Akurino. Gentlemen, Asori. thank you. Murakoze. I introduce you to Mr. Shimazaki. Reka mbahoze na Mr. Shimazaki wa musaza batubwiraga muri aho. Shimazaki is here as a Japanese citizen who, as he puts it, wishes to avoid any unnecessary bloodshed. Uyu mugabo yahemukiwe yiciwe ariko aje gukora na polisi kugira ngo yirinde imeneka ry'amaraso. There's a kind of, let's say, a cultural liaison. It's because of his efforts that we have the opportunity to discuss this situation with Mr. Shimazaki. Iyo mpamvu tuyoga na situation y'ibibazo byabaye by'ubwicanyi ku mwana we na Mr. Shimazaki. Shimazaki arahaguruka aje kuri polisi. I am Shimazaki, Yitwa Shimazaki. board of 26,000 subjects and leader of the Hakushin Society. Nyoboye Hakushin Society. August 4th, in San Francisco, my son died. Mungu wanjye yapfiriye muri San Francisco yishwe. Wamwicanyi niwe wamwishe. Unworthy death. Yapfuye urupfu rudakwiye. An assassin. Umwana wanjye yishwe. Dore umwana wapfuye nguyu. Yishwe n'uwamwicanyi witwa Yo. Uyu musaza kandi ni umukire cyane n'umugizi wa nabi. A woman who lives in your city witnessed the murder. Her name is Emu O'Hara. Emu O'Hara umukobwa utuye mu mujyi wanyu yabashe kubona umwicanyi wanyiciye umwana. You will not interfere. Ndagira ngo n'abapolisi mbiyame nimba ngiye kureba umukobwa wabonye umwicanyi nka polisi nimuze kubyivangamo. Nyagasani ndagira ngo mve amagambo ni ukuvuga ngo uyu musaza urano bitewe n'amafaranga afite n'uburyo yamuzanye we abagizi ba nabi aza ku cyicaro cya polisi akabwira polisi ati umuhungu wanjye yishwe ndabiyamye nk'abapolisi
ngiye gushaka umukobwa wabonye uwanyiciye umwana, abapolisi ndabiyamye ikirego cy'umuhungu wanjye mukivemo, mbega nihorere nimba mudashaka ko noneho amaraso ameneka. Uyu musaza arahumura we, aza kwiyama polisi, polisi bakikanga kandi wese mwandikira ati genda ushaka uwo mukobwa yitwa Emma O'Hara, genda ushaka uwo mukobwa Emma O'Hara. Uwo mukobwa niwe wabonye umwicanyi. Tricky political situation here. Turi muri situation mbi cyane hano. The man who murdered my son is here in your city. Umugabo nanone wanyiciye umwana ari muri uyu mujyi, Killed a witness. yaje kwica uwo mukobwa wamubonye yica umuntu, She saw his face. kuko uwo mukobwa yabonye isura ye. This is his code. Code. What kind of killer is he? Wowe ni mwicanyi baki? He belongs to an ancient Chinese warrior cult called the Sons of the Dragons. Ati uwo mwicanyi agira amahame agenderaho, iyo wamubonye yica nyuma aza kukwica. Ati uwo mwicanyi ni umwicanyi ubarizwa mu biyita ngo ni ba Sons of Dragon, cyangwa se abahungu ba Dragon. Uwo mwicanyi niko gatsi kabarirwamo, Is their executioner. niwe mwicanyi wabo. Single man. Very powerful. Ni umugabo ukomeye cyane, No other. nta wundi uba uhwanye nawe. Sounds like a fucking video game. Mani ndumva ibyo bintu tubwira ngo gatsiko gafite umwicanyi ari nk'ibintu tujya dukina bya video game. Attack of the Yakuza killers from Mars. Mani wagira ngo ni za filime tujya tureba zitwa ngo Attack on Yakuza. Babigira imikino abapolisi. Joke, gentlemen. Mugabanye imikino basore. Roots of the Sons of the Dragons are very old and run very deep. Ako gatsiko kitwa ngo ba Sons of Dragon ni agatsiko kamaze igihe kinini cyane gakora kabicanyi. Overthrew the Chinese emperor and instituted the reign of terror. Ndetse kabayeho kera guhera mu ngoma za kera z'abami kugeza n'uyu munsi agatsiko karacyabaho, kabereyeho gutera ubwoba. Destroyed all but 5 of the monks. Katangijwe nanone n'abamonko batanu cyangwa se abantu b'ababudisi babandi twita ngo ni abashawurini, Being the guardian of the Chinese people struggling. ndetse babiyita ngo ni abarinzi ba Guardians of Chinese People, ni abarinzi They have one king, b'abantu b'abashinwa. the Freeman. Bagira umwicanyi umwe buri gihe ubiciye avuyeho bagashaka undi, uwo mwicanyi wabo yitwa Freeman. Niyo mpamvu iyi filime bayise ngo Flying Freeman cyangwa se umwicanyi urira. American, Japanese, any color, any race. But he is always the dragon, always the same man. Ati abo ba Dragon iyo bagerageje guhangana n'abayapani bakunze kuba bahonganye cyangwa n'abanyamerika, iteka umwicanyi bakorera akazi aba ari umwe, ariwe bita Freeman. Ariko Freeman ntabwo bisobanuye umwicanyi, nuko umwicanyi wicira ba Sons of Dragon we bamuhimbaga ngo ni Freeman. They are fanatics. Criminals. Musaza rero bamwiciye umwana, arashaka uwo mwicanyi. You have 48 hours to find him. After that, well, you have been warned. Mbahaye amasaha 48 kuba mumaze kubona uwo mwicanyi mu munzanire nk'abapolisi. Bitize mbahaye gasopo ntimubyivangemo ninjya mu bintu. Abapolisi uyu musaza araza akabiyama akabwira ati wanyiciye umwana. Mbahaye amasaha 48 mwe mumubonye, nyuma yawo ndamwihigira. Kumbe wamwicanya iyo nama iri kubera yahageze. We mbega yaje kwica ahereye mu mizi. Bahanganye n'abayapani n'abashinwa. Uyakorera bitwa ba Sons of Dragon. Katrore. Baje kuno hejuru y'inzu. Wamwicanye vayo. Ufite ukuntu amanuka uramubona ariko. Bamwise Freeman. Avayo. Azana na mugenzi we. Mugenzi wa zano hakurya hejuru y'inzu akura yimbunda zindeba kure. Zimwe zaba mudahushwa. Umwicanye ari hano. Katurori baje hamwe muzeshimaza kari muzeshimaza ki bamwiciye umwana w'umuhungu, nimba nawe baje kumwica umwicanyi tutambuka afite uburyo atambukamo, afite uburyo agendamo ukabona ko akazi kose aba ari akazi, afite uburyo agendamo. Ni umwicanyi w'umunyamwuga, na Bibiliya igira ati akazi kose ukoze ukerekezaho umutima wawe n'amaboko n'Imana izaguha umugisha. Kumbe ariko kwica bitari mahehe, ariko akazi kose ni akazi. Katurori hakurino kuri ya nyubako y'umujyi turi Vancouver muri Canada. Ejo bundi merutseyo anongezeyo niho nanakuye iyi filime. Hakurino uzashimaza kikuvayo abisha umwana we nawe bamuziye mbere yuko aza kwihorera. Umwicanyi arabanza pima hakurino ku modoka yabo, pima ku modoka agarura hakurino areba ba nyiri imodoka bari kumanuka. Ni muzashimaza akaba afite abarinzi nk'icumi bamurinze, wagira ngo ni njyewe iyo ndi kugenda. Sasu modoka arabanza arayituritse, bano barikanga muri polisi, bano bicaye ntibatinya kuza kwatakira. Mama we nuko bitangiye filime yacu faya ku nyubako y'umujyi wa polisi ikorera. Bo barahagusanga bakakurasa, gusa uyu mwicanyi afite abarinzi be. Muzehe Shimazaki
Shimaza kuramubona ariko agasura. Bamwiciye umwana mbere yuko yihorera nawe baje kumwica. Ya systeme y'abanyamerika. Dore ngo bahindura imbunda. Sasa mwicanye uriya arongera turitse imodoka ku ruhande. Mwicanye binjiramo. Freeman abinjiramo, uyu nguyu yarangije akazi ke. Mwicanye binjiramo. Mwicanye uriya ni umunyamwuga. Wowe ndori uri kumufasha akazi, ubwo wakazi ke kaba karangiye, n'ubundi akazi ka Sons of Dragon gakorwa n'umuntu umwe. Sasa fire mu gatuza kandi sasu rye bijyana n'umuntu nagusha isasu. Sasu ku bagabo. Mambo vipi? Abapolisi bavayo. Mwicanye arababona. Nuko tugatangiye. Bimeze bite? Fire. Masas. Urihangana. Kumbe wa mukobwa yaraje kuri polisi bamwita Emma O'Hara. Uyu niwe wabonye umwicanyi, polisi yarivuye kumuzana ngo ababwire umwicanyi asa gute. Umwicanyi dore ngo wararenze, dore ngo dore ngicyo nguko ko kigenda. Cicanyi avuye kuri polisi kurangiza abantu, yarashe na wa Muyapani Shimazaki mu mutwe kandi yamwiciye n'umwana. Bivuze ngo uyu mwicanyi ntago yikoraho. Mwicanyi udatinya kuza no kuri polisi. Dore mwicanyi guyo, dore ngo wona mask mu mujyi n'imbunda. Dore ngicyo yanyuze kuri wa mukobwa wigeze kumubona. Bararebana. Mukobwa aramubona. Mwicanyi naga yambunda yakuryohora n'imigisasu. Mbundira turika. Kureba umukobwa. Yo, umukobwa yaravuze ngo yo ni izina ry'uriya mwicanyi. Yarabyiboneye. Tuvuye hariya tugaruke hakurino. Yaparitse ka kamodoka kake. DJ K. Parikan. The Yakuza would think twice before they return to China. Ati abayakuza bagiye kujya batekereza kabiri mbere yuko bazagaruka mu Bushinwa kuduteza ibibazo. Abayakuza bara Japan. It is as it should be. Yamuzanye anavuye kurasa abana muzonana. Sangari we umukoresha umuhereza indi mbunda. Uyu musore akoresha imbunda ku bwicanyi bumwe. Bibamubwiye ngo nukwangiza. Do it quickly. Ubikore vuba. Without thought. Ntukushyire imikosa na rimwe. Nimba agiye kwica nde noneho. Musore agira atya. Umuhaye imbunda. Akura y'icyuma. Ndakoresha icyuma uyu munsi nta mbunda nshaka. Umusore mwiza utajya uvuga menshi ariko ni umwicanyi. Nyine umubonye utamuzi wamwibeshya ukavuga ati uyu musore kasa nka Miseke igoroye. Miseke igoroye ni njye. Kwasa nka sherifu w'umujyi uwo nawe ni njye. Kwasa nka Kimomo uwo nawe ni njye. Nta musore ni bogari rwose. Asa nk'akarere k'ibiyaga bigari ako nako ni njye. Ako nino. Atururi. Hano hari inyubako ihari. Umusore none nimba aje kwica nde irimo umukecuru. Mbega ntabwo uyu musore ajya aruhuka. Mbega uyu mwaka afite akazi kenshi kandi gakomeye. Ni ukuva kwica bamwe ahita aza no mu rundi rugo rw'abandi kwica. None nimba uyu musore aje kwica nde hari urugo yajemo. Mbega afite akazi kenshi. Zamuka hejuru. Nshira mu cyumba. Kugera mu cyumba kiri hano ndagira ukurikire filime. Aba yambaye na neza yatebeje nta bya bindi uvuga ngo uriya muntu ni ingegera asa nk'ibandi. Aba yambaye ibipoketi oya. Aba yari smart ku gakote ku gakarovati ubundi akajya kwica abantu neza asa neza ari smart. Umusore kureba hano inyubako arimo yabonye umukecuru wari uyirimo yayisohotsemo. Ni urugo rwiza cyane. Kumbe ni ya nyubako wa mukobwa wamubonye yica abana bamo bamwita Emma O'Hara. Uyu mukobwa rero yakoze nikosa namushushanye. Uyu mukobwa yaranshushanije. Unashaka kuzaneza leta ngo leta imenye isura yanjye. Yasanze umukobwa yaranamushushanyije.
know anything. umukobwa yaje kuri polisi nta kintu na kimwe nzi. It all happened So fast, yes, I know. umukobwa uretse She doesn't seem to know much of anything. How about we go over her deposition to the San Francisco police once more? But nothing in this deposition indicates that she ever mentioned Yo. none wa mukobwa ni mbakana kuba mwicanyi utamuzi ko icyo wabonye umwicanyi kunyuraho wamaze kwica ahantu kuri San Francisco kuri polisi ukamuhamagara ngo yo. Withheld critical information from the San Francisco police, Forge? If she has, it's a serious charge, Detective. Yo. yitwa yo. Is this a Japanese name? ese iryo ni izina ry'abayapani ubundi? Is he Japanese? ni umuyapani uwo mwicanyi. baramubaza niba wabonye umwicanyi uyu mukobwa. sawa. Free to go. But you see, you should understand. nuko wakatwumvisha. O'Hara we. This Mr. Yo. uyu mugabo bita yo. Be a lot less gentle with you than I have been. ntabwo ari buze kukwihanganira nk'uko ndi kukwihanganira. we nakubona arakwica uwo mwicanyi. niwe wamubonye. Or you'll end up dead. biraza kurangira upfuye. Miss O'Hara. Madame O'Hara, One moment, uretse. please. Shimazaki gave us an ultimatum. The Yakuza want revenge. They want this killer. umva nkubwire wa mukobwa we. uriya musaza Shimazaki atarapfa yatubwiye ko agatsiko k'abayapani kitwa abayakuza nabo bifuza kwihorera. A lot of people are gonna die. ntabwo dushaka kwameneka amaraso y'abandi bantu benshi. tubwire uwo mwicanyi asate ninde. I'm sorry, Detective. mumbabarire detective. I wanna go home. njye ndashaka kujya mu rugo ntacyo mbabwiye nta makuru mfite. umukobwa yanze kurega umwicanyi kuri polisi. uyu mukobwa yarivugiye ati ngiye ndifuza ko uwo mwicanyi yaza akananyica. uyu mukobwa bisa nkaho yihebye. It means he will kill you. kuko uwo mwicanyi ari buze kukwica tu. iyo wabonye umwicanyi arakwica nawe. Miss O'Hara, wait. umukobwa O'Hara buretse. O'Hara. umukobwa. umukobwa bamuzanye mu rugo iwe. Mr. O'Hara. umukobwa O'Hara we. You better have an official warrant if you intend to come into my house. biraza kubasaba ko muzana ikindi gipapuro cyemerera kwinjira mu rugo rwanjye. They get an invitation. ibyo tubyita ubutumire ariko. arinjira. ko wemerewe kwinjira mu rugo rw'umuntu bira mupangu. But if you would like, we can check out the house to make sure it's safe. uko baretse tukabanza tukazenguruka inzu yawe tukareba ko nta bugizi wa nabi urimo. Please, take this. basi fata kano kantu. It's an alarm. kano ni ka alamu. Wrong. You just press the button. nihagira umuntu kwinjirira mu nzu kandi kano kabuto abapolisi turamenya ko watatswe watewe tuhite tuzi. bamuhaye akantu ari bukande. bamwise O'Hara. Which assured me that the police would be outside in the park all night. wowe menye ko ijoro ryose abapolisi turi buze kurara hanze y'igipangu cyawe. ugize ikibazo wakanda buto. There. sasa ubu ni intambara y'abashinwa n'abayapani. And outside that night too. But I'm sure he would want I'm sorry, Detective. mbare detective. You can't help me. ntago wamfasha reka nigendere. umukobwa ameze nk'akihebe ntashaka ko polisi imwinjirira mu bintu bye. arinjira. katurore. I knew all about my father, the judge, about his crusade against the mafia. ati byari bimeze nk'intambara papa wanjye wari umucamanza yarwanaga n'abamafiya bahashye. I carry for his death. byaje kurangira apfuye. umukobwa ababyeyi be barapfuye papa yari umucamanza niyo mpamvu nawe yumva ubwe yakwipfira ntacyo bimutwaye. umukobwa iyi nzu ajemo irimo umwicanyi. umwicanyi yayiriwemo amutegereje. umukobwa yarabanje ajya koga. zakurino avuye koga bamwise Emma O'Hara. kugira nasanga ya foto y'umwicanyi umwicanyi yayitwitse. umwicanyi ifoto yayitwitse. umukobwa yikangamo. kureba hano imbere ye mu ndorerwamo umwicanyi yahageze kare. umwicanyi arimo indani. kubona umwicanyi ari kwica ahita kurangiza. umukobwa arabanza afata ka kantu bamubwiye tuze kugakanda abapolisi turi hanze tugutabara. yakuboha yo umusore mwiza ntajya avuga turi ukuntu aba akanuye. umwicanyi akura y'icyuma ukahita umenya gahunda imugenza ni uko kwica. abari mu kazi nuko nanjye uri kunyumva mvuga ndi mu kazi kose nshinzwe. sorry ndi kwigisha ubundi njye ndi nka mwarimu. mfite uruhare runini mu gutuma abantu bamenya ibintu byinshi batari bazi.
uze ngo nkwiye agashimwe ndi nk'umwarimu wanyu. Hakurino mu rugo rw'umukobwa hari abaharaye bamubwiye ati abapolisi turarara mu gipangu iwawe, kumbi mu mbuga hari abandi bahari. Hari umugore uhari uri kunywa itabi. Out kind of late, aren't you? Kuki kiri hanze maso iri joro bikibwije? There are two kinds of people who work nights. Hari abantu b'ubwoko bubiri bakora nijoro. Really? Koko I never would have taken you for that kind. Jebyo rero kuba wanditse ngo mbe ndi hano ntago ndibifata nk'igikorwa cyiza. Very dangerous part of town tonight. Ni ibintu bibi cyane kuba uri hano muri iri joro. Wouldn't like you to get hurt. Kandi sinifuza kubabara. For the advice. Koze kungira inama. Do some. Forge, come in, Forge. 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 Come in. Forge injira. Forge ni wa mugore bakorana. Forge injira hano hari umuntu mabonye mu mbuga. Forge we ni umugore aramubura. Ari guhamagara Forge. Forge ni umukobwa w'umupolisi kazi bakorana n'umwunganizi we. I always thought that death would be cold. Ati urupfu naketse ko ruza rukonje. Not like you. Ntago nari nzi ko nakwicwa n'umuntu usa nkawe. Umukobwa ariryamira. Uyu mukobwa ameze nk'ikiye bategereje kwipfira n'ubundi. Yariryamiye aramureka. Mwicanyi biramucanga. Umuntu udafite ubwoba bwo gupfa nakiyebekazi ni ninja. Umukobwa yariryamiye. Nimba urunyica unyice. I wanted you to come back. Nifuzaga kugaruka n'ubundi kundeba nyagasani. Umusore yabonye ko uyu mukobwa ntiyigeze amuteza polisi, ntari birye, nta nubwo afite bwo gupfa. Ni wa muntu uvuga ati gupfa se byishe ndi. Umwicanyi amakote nimba yarayisayanaga he? Umwicanyi avayo dore tatuwaje yashyize ku mubiri. Uyu mwicanyi yaje aje kwica ku kantu mukibuke. Toka satani abazimu bashyi. Umwicanyi akure y'icyuma. Uyu mwicanyi yoherejwe ngo yice uyu mukobwa. None do ndaje gatoreka ari bampamagaye mu rugo. Ndaje mwirinde sida, mwirinde gukora ibyaha. Umukobwa wo kugira ngo akande buto atabaze, dore ngo arajugunya ko polisi yari kumutabariraho. Umupolisi yaje imodoka, umwunganizi we Forge, Wake up. kanguka ariko kugira gutyo umukobwa bamushyiraho imbunda. Quite a long time. Harashize igihe kinini. Igizayo. You lucky it's me there. Anyone else? You didn't kill my men, did you, Ryuji? Nizere ko mutisha umwunganizi wanjye Yuji. I'd have to arrest you. Byatuma ngufunga. We don't kill cops Ntabwo tujya twica abapolisi, unless they belong to us. cyane cyane iyo ari abacu. Cut to the chase, please. I don't like chasing or waiting. Twe turategereje. We want the woman. Turashaka uriya mugore. Abicanyi baje gushaka uwo mugore. Aba nabo ku ruhande rwa Shimazaki barashaka uwo mukobwa babwire ninde wishe sebuja wabo ari we witwa Shimazaki. You back off, Ryuji, now. You don't... Yuji urasubira inyuma ntaho ujya. You think I give a shit about your deal? Akeka twitaye kuba twarumvikanye nawe. Uyu mupolisi afite ukuntu akorana n'abayapani bano bagize ba nabi. I will be the boss in exchange for the Freeman's head. Ati ndagira ngo umutwe uriya musore Freeman. And that too, Blade? How did the dragons find him? Neither. We put you where you are. Aho uri nitwe twagushyize wa mupolisi we. Hey. Hey. All you have to do is Wa mwungarizo nibwo gikanguka Forge. we give her some truth serum. She sings an opera. You forget one thing, Blade.
wibagiwe ikintu kimwe. Not in Japan here. Hano ntabwo ari mu Buyapani turi mu ishaka kuyobora. Baramusinziriza. Yeah. Bicanyi baziranye mu Buyapani n'uyu mupolisi ngo nibo bamushyize ahari igipolisi. Bano barashaka Freeman. Freeman kumbe bashaka ari muri iyi nyubako. Barashaka umutwe we. Ariko mbere na mbere bazi ko baje kureba uyu mukobwa akabaha amakuru yaho Freeman ari. Mwicanyi Baba Sons of Dragon. Turore. Kumbe iyo nyubako barimo abayinjiyemo. Mwicanyi yishe inshingano. Cicika. Hano harabaje ku idirishya bashyiraho ibintu. Bamena ikirahure umwicanyi arabumva. Mwicanyi arabumva. Hehe. Katurore. Mwicanyi icyo yakoze yahise yurira urugi. Yurira urugi nakicanye shawo kurira urugi. Harabaje mu rugo. Yurira urugi abicanyi barinjira. Bicanyi babiri barinjira. DJ Sami niwe winjiye na DJ Madiba. Mani kano gakobwa reka bari ngiye ugata ibibazo. Ni babiri. Uyu arabumva. Sore! Hano kariki nyuma yabo. Rimwe. Chuma. Kubwa rero. Ikasana. Giye kurasa umukobwa mu ngo Yesu Kristo turashize. Bicanyi uri hano ku kanya harundi winjiye. Yoji. Mwenyewe ufite n'uburyo yinjiramo n'uburyo batwayemo imbunda imbere yabo bimeze bite dore imbunda. Yeah. You are the Freeman. Leo Freeman. Kurayimbona bamukubita akantu mu mugongo. Uyu mwicanyi afite mugenzi we baramujijisha munagira imbunda. Mwicanyi yisama gutyo. Mama we sasu byihuse cyane. Kurasa umwana arazimukira kongera n'andi tega umurambo. Hey, mwicanyi nabaho. Sasu. Hey. Katurore. Masasu umugabo yapfuye arasa ni bwa bubunda bwa automatique. Ndabuzi. Se ngende umusivili. Katurore. Yaje kureba umukobwa uri hano. Umukobwa mu masasa arasiwe hano. Arasiwemo. The weapon you're holding is meant for her. Foaming her sa. Bamuhaye imbunda atuye umukobwa murangize. Foaming her sa. Kill. Mwice. Abamukuriye abayobozi baramubwira atuye umukobwa mwice bonye isura yawe atazakugezayo. Si umwicanyi yafashe imbunda bicanyi nta mutima bagira. Kure y'imbunda arangiza umukobwa amwice. Yeah. Ku mutwe. Mutwe w'umukobwa wakarasa. Umukobwa n'ubundi yarashwe yakomeretse. Mwicanyi agiye kumurasa ariko umutima uranga muhora iki. Umukobwa nigeze amuteza polisi nta kibi yamukoreye. Oya. Mwicanyi n'ubwa mbere ababariye. Uyu bari umwicanyi w'umunyamwuga w'abitwa ba Sons of Dragon. N'ubwa mbere abashizemo imiyaga. Yanze kumwica. Yananiwe kumwica.
bimeze bite turori yabuze imbaraga ziciye umukobwa w'abandi. icyo yakoze ahubwo ni iki? yatereye wa mukobwa amukurayo, maze kwambara yasohokanye wa mukobwa hano. aca kuri cya kumbe ntago cyapfuye, gikura y'imbunda. kibura imbaraga zimurasa, wa mugore arinjira. yapfayo. kumbe yari yambaye antibari, bamuteye urwuma mu mugongo. ehe, ni abayapani bombi bakoreraga Shimazaki, ni bene wabo wa Shimazaki wa musaza wishwe n'umuhungu we, bari baje guhora ku bashinwa. Irarya mukuremo urwuma mukuramo icyuma, baje hano. wagomba gomba ko wamwishe, warenze ku mategeko. She has not offended us. uyu mukobwa nta kibigeze dukorera, nta nubwo ari umunyabyaha. Kill her. mwice, Throw her out. unaga umurambo hanze. I won't report this to the family. bino ntabwo ndibuze kukurega ku muryango wacu ko wari wanze kumwica. mwice mujugunye hanze. If you look for me, if you ever want to find me, remember the name Inamura. wa mukobwa yongeye kugenda. Don't. wimurasa. ati uzibuka izina rimwe ngiye kukubwira. niyo magambo yabwiye umukobwa. ati nunshaka uzibuka izina rimwe. Hakimura. yabwiye umukobwa ati nunyenera ushaka kumbona nanone uzibuka izina Hakimura. umukobwa ati mfite imbeho. byagenze ute rero? barakwereka bukeye bwaho. 3 days later, I woke in the hospital. hashize iminsi 3 nabyutse nisanga mu bitaro. My father died here before I had a chance to ask his forgiveness. papa wanjye nawe yari yarapfiriye muri ibi bitaro mbere yuko musaba imbabazi. Night, sneaking out on a dare. I turned off the alarm and left the door open. ati ni njye wari wasohotse mu rugo nsiga nkuyeho aramu y'umuryango. papa wanjye abicanyi binjiye ntiyabimenya nuko bamwishe. Brought me here to see him. And now Mary has come to see me. ati umugore waje kundeba yitwaga Mariya. Closed. ni wari umurwaje. Mary cyangwa se Mariya. Speak softly. vuga gahoro, To hear. sinshaka abaturinze batwumva. Mariya we, I need your help. ndagira ngo umfashe. ahita yongera arisinziriza. abapolisi baramurinze uyu mukobwa ku buryo akangutse yababwira ibyabaye, nyine agatanga ubuhamya. Miss O'Hara wasn't up to having visitors. uyu Visitors. mukobwa twari twavuze ko nta bashyitsi bagomba kumusura. Ease up on her, Nita. She almost bled to death. barakwereka umukecuru yavuyeyo, gusa umukobwa arabwira ati icyo nshaka kumfasha. These flowers need some water. Could you? ese hano hantu hari ahantu hari robine nakura amazi ra? izi ndabyo nkazishyiraho amazi hakurya iriya. n'urwaje umukobwa. She wanted him to kill her. You didn't catch that, did you? ese wabonye ko uyu mukobwa umwicanyi atigeze amwica? yabishakaga. ndashaka kumwica. umukecuru ise azakora inashe gushaka robine ngo zino ndabyo zishyireho amazi nizo abasuye umurwayi baba bamuzaniye. umukecuru ageze hano, uriya mukobwa yambwiye atera ikintu nshaka kumfasha. umukecuru azakura ino kuri telefone. Inspector Lita. yahise ahamagara kuri reception y'ibitaro. uyu aramanuka ngo baramuhamagaye. Hello. Allo, Lita here. Nida ni njyewe uri kuvuga. Hello. Allo, Who is it? ninde umuhamagaye? uyu mugabo ninde umuhamagaye? kumva abashinzwe umutekano kugira ngo ya telefone yakoreshwaga n'aho mugore wari uhamagaye yayisize harigendera. ku kanya yari hano mu cyumba cy'umurwaza wari wasohotse.
bacaho. Anything to report? No. Nta kintu gishya wampaho raporo ra wapi. Yeah. Binjiye muri esanseri. Wa mukecuru kwinjira muri esanseri ntiyahindukira, uriya muntu winjira agakomeza areba imberera. Uyu ntiyabitindaho. Aza mu idirishya. Nenida. Kure basaba na wa mukecuru Maria ateze taxi voiture. Girano yinjiye muri taxi voiture, urukweto ruramuje bakabigaragara ko urukweto atari urwe. Urukweto ntago rumukwira. Bisobanuye iki? Yesu aza yiruka. Kureba hano kumva umukobwa yacitse kare niwe ugiye yambaye imyenda y'umukecuru. Baramukurikira. Umukobwa acitse polisi. Wiruka umukobwa hari abamubwiye bati nunyenera uzashaka izina ryitwa Akimura wamwicanyi. Barakwereka kuri ayo manywa abapolisi baje bakurikiye umukobwa. Forge wicara utuze ngenwari bakurikiye taxi voiture bareba uriya mukobwa agiye hehe. Niwe ugomba gutanga ubuhamya. Mu nzira bagenda hari igikamyo cyaje katurore kivayo. Shinzwe umutekano bagenda barabagonga imodoka. Parika muri Muvezari bimeze bite? Yeah. Parika nabi. Forge kumba ari mu modoka n'umwunganizi wa Nida. Forge ngwino. Fata akaboko. Forge ngwino. Forge modoka irakurumana. Modoka dore ngira turika. Modoka yaraturitse. Forge akirimo indani. Bari bakurikiye umukobwa n'abashinzwe umutekano kugira ngo abahe amakuru abwira ati wabonye iki, wamwicanyi byagenze ute wa munsi. Nk'umuntu wabonye umwicanyi nyine tuba tugukeneye twebwe nk'abashinzwe umutekano uduha amakuru yuzuye, amakuru atariho ivumbi. Ibyo byarabaye. Barakwereka ibyo bibaye. Tugaruke ku kibuga cy'indege i Kanombe. Wa mukobwa yahise azi Kanombe. Bavuga Ikiyapani ntago nkibuka narakibagiwe. In a sense, I had been. Yo had sent this man behind me. Umukobwa icyo gihe bahise muhereza ngo ubutumwa bwaho yagombaga gusanga wamwicanyi yo. Basaga nkaho bakundanye. Bahise mu passport yuko ari umwongereza. Ndetse bamuha n'agatabo karimo abantu bakora ibintu by'ububumbyi byo kubumba n'amerekezo. Yitwa Hinomura. Na adresse zaho abari hajya. Umukobwa yahise afata indege uwo munsi. Behind. For what? I didn't know. Ati nanjye nafashe inzira ndagenda nkurikiye uriya musore ntazi impamvu mukurikiye. Tuvuye ra tugaruke Shanghai ni mu Bushinwa. Mu Bushinwa byifashe gute? Barakwereka mu Bushinwa yitwa Shanghai ejo bundi merutse. Mu Bushinwa hari abari mu kazi. Hari abari mu kazi ni mu Bushinwa. Bimeze bite? Nakubwiye uyu munsi ndakuzengurutse isi. Mbakuye muri Canada nabajyanye muri Amerika San Francisco, mbajyana Vancouver, mbagaruye Shanghai mu Bushinwa n'ahandi ndabajyana. Hano hari uruganda ruri hakuno abashinwa ruri muri Shanghai bari mu kazi kose bashinzwe. Masasu mu ruganda. Bimeze bite? Masasu mu ruganda arabinjiye baza barasa abashinwa bari muri uru ruganda. Arabinjiye barasa. Hey! Kumbe dore winjiye. Dore akagongo. Hari winjiye afite igipfuko mu mugongo. Dore inkokora. Winjiye kurasa abashinwa. Arabaje barasa abashinwa. Arabinjiye barasa. Hey! Katurore. Yeah. Arabinjiye barasa. Bakure n'inkota. Basa barangiza abashinwa bari hano. Abashinwa bakoraga mu ruganda. Come here. Musaza yaje yakora atangira gusaba imbabazi. No, sucker. You get me.
basaza. I have a message for your protectors. Mfite ubutumwa bwo guha ababarinda. Listen. I am Hanada Ryuji Jya banyita Hanada Yoji. of the Hanada clan. I declare war on the dragons. Ubu ngaba mbemeje ko nshoje intambara kubita ngo ni ba Sons of Dragon. War Ntangije intambara. will return to China. Nimutama witwa Freeman nzagaruka mu Bushinwa nje kubarangiza. Nakubwiye ni intambara iri hagati y'Abayapani n'Abashinwa. Bano Bashinwa ngo yuke barindwa n'abitwa ba Sons of Dragon barimo wamwicanye Freeman. Umuyapani abashojeho intambara yeruye. Ati mbashojeho intambara mushake hagarara mu mutwe witwa Freeman. Freeman niwe bashaka. Wamwicanye. Yeah. Katorore ibyo birabaye. Tugaruka yitwa Hokkaido ni mu Buyapani. Mu majyepfo y'Ubuyapani hari agace bita Hokkaido. Ejo bundi naratembereye. For 3 days among people whose language I could not understand. Namaze hafi iminsi 3 ndi mu rugendo mpura n'abantu bavuga ururimi ntumva. Ni umukobwa utuganirira. Yet for all this time I felt eyes on me. Ariko noneho nari maze kugera numvaga ko byibura hari amaso ari kundeba. Some kind of danger lurking close by. Numvaga meze nkaho ndi kugenda ariko nanone nsatira ibyago. Umukobwa yazinze ibikapu akurikira umwicanyi bikundaniye gutyo. Ibaza ariko uyu mukobwa ni ninja yikurikiriye umwicanyi. Kumbe wa mwicanyi mu masaha yagenewe akaruhuko yibera ahantu mu ishyamba iyo nta kiraka afite aba ari kubumba. Ni umubumbyi by'umwuga nyine abifatanya n'akandi kazi. Ntago wakora akazi kamwerega ngo kazagutunga i Kigali. Afatanya kwica no kugira ute no kubumba. Gaturore yeah. Abari kubumba aratuje. Umukobwa niryo shyamba arimo. Sore yambwiye ati nyeneye wansanga kuri izi aderese kuri iyi nimero itishyurwa. Ahantu yibera mu ishyamba n'umwicanyi. Umukobwa akomeje imbere yabonye wa mwicanyi Yesu Kristo. Ehe umwicanyi wanjye. Bakobwa nabo hakurino uyaje gutanga raporo ati Freeman yatangiye kudusuzugura aje kumurega mu bayobozi. Ati umutima we wamaze kwigarurirwa n'umukobwa wa mwicanyi baje kumurega. Yasuzuguye amategeko yanze kwica umukobwa. Yaje kumurega turiya musore yatangiye gukunda umukobwa. Umutima wuriya mwicanyi Freeman wakagombye kuba ari umutima wacu ba Sons of Dragon. Nta wundi muntu yagaye umutima. Dore umuyobozi w'ababicanyi ni umukecuru shawe. None dukora iki? Abayapani batwatatse bica abantu bacu mu Bushinwa. Genda ubwire Freeman agende yice abo Bayapani. Freeman namara kwica abo Bayapani uhawe itegeko nawe ryo kwita umwica. Nyagasani ngo bagiye kujyana Freeman agende yice aba Bayapani bamwe babashoje intambara bica Abashinwa. Ngo Freeman namara kubica Freeman bahite bamwica. Uyu musore yita mwica n'inshuti ye Karidinali DJ Karidinali bamuhaye imisiyo yo kwita mwica. Potter. He taught you, didn't he? Yes. Yajano. But he taught me to see. Yazanye ikintu yabumbye amwereka ibikorwa. Look. Reba. This spot here. Urabona hano? That gives it its shape. Hano hantu ubona niho hatuma mbasha kuba nabona forume ndi bubumbemo ikintu. Ni ahera bumba mbega. The shadow places. Hameze nk'ari igicucucucu cyaka kabindi. The darkness.
is as necessary as the light. icy'ingenzi ariko ni umucyo. Yes. Yego musore abatuje shawe ntiwamenya ko ari urwicanyi. I am no more an artist. My name, my profession, everything is just a cover. Ibi byose nkora bitandukanye n'umwuga nahoze nkora, mbega nabeze nkaho nabipfukiranye. Who would ever guess that the executioner of the Sons of the Dragon was just a simple potter? Ese ninde ari gukeka ko ubungubu nsigaye ndi umwicanyi w'abicira ba Sons of Dragon? Nahoze ndi umuntu wabumbaga ndetse ndi icyamamare mu kubumba noroheje ndaho. Ati byatangiye ubwo namurikaga ibibumbano byanjye nari nabumbye. Umusore waza ari umusitari mu kubumba, bamuza bumba abantu bagakoma amashyi. Reka bakwereka ukuntu yatangiye ajya mu kazi k'ubwicanyi. Yari yakoze imurikagurishwa ryo kumurika ibyo yari yakoze. Uwo munsi hari habaye imurikagurisha, hinjiye ari Juni n'igikapu. Hari Juni, hari abamukurikiye inyuma ye. Ni ibyabaye. Hari umugabo winjiye na Juni. Hari Juni bamushombaguye ibyuma, hari habereye imurikagurishwa ry'uyu musore. Ibintu bita bihinduka vuba cyane byose mu buzima bwawe mu buryo utazi. Haje kuba ikintu ntigeze ndota ko cyaba. Hari habereye imurikagurishwa rye bamaze kwicira umuntu yaje kwagaruka. Part of me wanted to look the other way. Nashaka kubyirengagiza. Part of me wanted to look further. Ariko nanone wumva umutima umbwira ngo nindebe neza icyatumye uwo muntu apfa. Ari Juni. Ari Juni cyagiye bamujombaga icyuma. Between me and this man. Uwo mugabo ari Juni bamwica, numvaga ameze nkaho hari ikintu kinkururira kuri we. Umugabo bamwica ari Juni aragapapuro yafashanaga mu kintu. Dead man's eyes are a curse to those who behold them. Uwo mugabo bishe ari Juni amaso y'uburyo yandebye mu byasaga nkaho hari icyo yambwiraga ngo nkore. I wanted to see into that darkness. Numvaga nshaka kureba muri uwo mwijima icyo yari yanazemo. Ari Juni bamwica, uyu mugabo yararebaga ndetse hari agapapuro yari yanazemo hano. Ugira gutya arebe. Ntago ari agapapuro, ni akantu yari yanazemo ndetse ni ka negatifu niko mwakitaga z'amafoto. Zimwe ugenda uganagura zikagabamo zikakwereka amafoto. Yaje kureba ayo mafoto. Amafoto aza kuyahanagura. Ni za negatifu zari zasizwe na Juni apfa. Umugabo yaje gufata aya mafoto ajya kuyahanagura muri studio. The picture showed the two killers I had seen in the gallery. Ati amafoto yari ari kugaragaza umugabo wari uri gutotezwa, akurwa amenyo, akubitwa n'ababicanye nari nabonye habereye imurikagurishwa bari bishe ari Juni. Nakomeje kubona tatuwaje zari ziri kuri uwo muntu ariko simenye icyo ari cyo. Katurore. I decided to go home immediately. Nahise mpanga to the police from the airport. Kujya kuri polisi ngatanga amafoto nkagaragaza ubwicanyi buri kuba, nava kuri polisi nkahita nisubirira iwacu. Umwicanyi atari umwicanyi barakwereka uwo munsi agiye kujya kuri polisi ngatanga ayo mafoto. Hari umuntu yagiye guhagurutsaho umukecuru bari bagonze, uwo muntu ahita amujomba igishinge mu ijosi. Umusore yari agiye kuri polisi kujya kurega, avuga ati nabonye amafoto agaragaza abantu bari kwica batoteza abandi. Wa mukecuru uyoboye ba Sons of Dragon ese amujomba igishinge aramusinziriza. Uwo munsi nasanze dore kangutse amanitse mu kibumbano. Nadutera umwaku siturasamura. Yakangutse yisanga hano. Musore aho yarari batangiye kumujombagura ibishinge. Ibi ni ibyabaye. Bamujombaguye ibishinge. Ati ugomba
utwubaha ndetse ukica uwo twagutumye. Niyo migambo bakomeje kumujomba ibishinge bamubwira, ugiye kujya utwubaha wice uwo twagutumye, ariko tuganirira ukuntu bamugize umwicanyi. Bamujombaga ibishinge bakamubwira tuzajya wica ku itegeko ryacu. Uwo munsi bamaze kumujomba ibishinge yakangutse yisanga muri hoteli. I was back in my hotel room. Nasubijwe mu cyumba cyanjye cya hoteli. My neck hurt like hell. Gusa numvaga ku ijosi ryanjye inyuma hari kundya. What had happened? Nibaza ibyabaye. Why had I been kidnapped? Ese kuki nari nashimuswe? All I knew was that I wanted to get back home. Icyo nari nzi gusa nuko nashaka gusubira mu rugo ngo nigendere. Yarambaye aroga yisubirira iwabo. Yari yaje mu imurikagurisha mu Bushinwa azanye ibibumbano bye. Telefone yarasonnye. Hello? Allo? Son. Bamubwiye amagambo musore. Open your suitcase. Fungura isako ivarisi yawe. Now. Nonaha. Yakangutse agiye gutabara ambwira ati fungura suitcase yawe. Antonio Rossi. Uwo mugabo yitwa Antonio Rossi. Antonio Rossi can smell the gun on a man. Uwo mugabo Antonio Rossi ufite imbunda guhumurirwa ukiri kure. With a knife. Niyo mpamvu ugiye kujya kumwica ukoresheje icyo cyuma. Uwo munsi bamuhaye komande ya mbere yo kujya kwica. Ngagiye kwica witwa Antonio Rossi. Barakwereka umusore yisaza hakunino. Uwo munsi nibwo yahawe itegeko rya mbere ryo kujya kwica. Bari bameze nk'abamushitsi. Bamujombaguraga ibishinge bamubwira tuzajya utwubaha wica uwo tugutumye. Avayo. Yeah. Hold on, cowboy. Cowboy urajye. These flowers are for the lady. Izi ndabyo nizo nshiri uriya mugore uri kumwe na bosi wanyu bari bazintuminye. Ako no kumbe bari guteka n'aka restaurant bari barimo kuko ishimwe kuba mari. Mr. Rossi. Yakwa Rossi. Flowers. Hano hari indabyo. Carrie. Onizo umukobwa muri kumwe Kerry. Kerry. Let me get back to you. Reka nze nguhamagare. Ivayesha. Sori yaje azanye indabyo bari bamutumye kwica. Ariko tubwira ukuntu yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Be nice if you sent me some flowers sometime, Tony. Nimba utari we wanyoherereje indabyo ubwo nabandi. You two-timey bitch, I'll have those fake fucking tickets. Bagikorwa ninde wakoherereje indabyo katari ngiye wazitumyeho. Who sent these flowers? Ninde wohereje izi ndabyo? Ahita mujomba. Kumbe muri za ndabyo batasatse harimo icyuma. Mama we, sara nuko yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Hehe. Arahindukira. Bona bagiye kumurasa. Nagicupa ryuzuye kanyanga nitwika abagabo. Sara vayo n'icyuma. Bagabo nuko yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Ni inkuru ari kutuganirira wa mukobwa bakunda kugira ati sheri nuko natangiye urugendo rwanjye rwo kwica. Ntabwo rwari urugendo rworoshye ariko twaje kubigeraho. Uyu mwicanyi yisha abantu akanarira. Yica abantu akarira ijisho rimwe. Iyi filime bayise Crying Freeman. Yeah. Akunino. Yavaga kwica akimara gukora akazi ka mbere bakamugarura hano kongera kumuforoma bamuhindure neza. Bakamukoreraho imitongero n'umukecuru hariya yisha. Hey. Umukecuru ushaje agakura y'ibishinge. Hey, turi inzara. Ntabwo twateganyaga kuri bujye kwica ngo ugaruke uri muzima. Ufite amaraso ya nyayo ya dragon. Wa mukobwa we nako wa musore ufite impano y'ubwicanyi kurimo ndetse ugendana n'urupfu rwirabura. Nyagasani bahise bamubonamo impano yo kwica. Ndetse ariya marira yawe uririye umaze kwica abantu twamaze kumenya ko ari icyubahiro uha dragon ari wo muryango wacu. Ndetse nawe ufite amaraso ya dragon muri wowe. Umusore bakongera bakamujomba ibishinge ariko bamuhindura bamubwira tugomba kuba umwicanyi wacu. Umusore baramaraga kumujombagura ibishinge bamushyira mu murongo mwiza w'akazi ko kwica bakaza kumuryamisha hano yambaye ubusa. Nyagasani ndetse bamuziritse n'iminyururu.
ntabwo byari byoroshye ariko tuganirira urugendo rwe rwo kuba umwicanyi. Ese watangiye ute ujya kwinjira muri kano kazi? Akababwira ibyo ari kutuganirira. Yongeye gukanguka ku mubiri we bamushushanyijeho ibintu, bamushyizeho ibitatuwaje, bamushushanyijeho. Yoza ari umubumbyi usanzwe wibumbira akajya kugurisha, ari umuntu usanzwe bamugira umwicanyi. The witch had visited me in the night. She'd put a mark on my body. Iryo joro baransuye banshyira ibimenyetso ku mubiri wanjye. To erase it. Numvaga aricyo kintu kimbangamiye cyane. I would be so marked forever. Numvaga ngiye kuba undi muntu byiteka. Uyu musore ntigeze yifuza kwishushanyaho ibintu na bimwe ku mubiri nk'uko nanjye ntabyifuza. Your mind, your body. Umubiri wawe, ibitekerezo byawe. His image marks you, Freeman. Waje. It is the image of your soul. N'imbaraga z'ubugingo bwawe. Freedom. Ndetse ubu ngubu tugiye kukugira umuntu ugiye kubaho yibohoye, ariyo mpamvu ugiye kwitwa Freeman. Freedom is in the spirit, in the skies. Ndetse kwibohora kwawe kugiye kuba nk'umwuka wawe ugiye kujya mu kirere ubane na Dragon wibohoye. Sustain you. Dragon nizo zagusigasira. I am Ko. Byabanyita Ko. Your guide. Ndi umuyobozi wawe. You serve the sons of the dragons, the guardians of the Chinese people. Ugiye kujya ukorera abitwa ba Sons of Dragon ndetse bakaba ari abarinzi b'ubwoko bw'Abashinwa. You will obey us, our laws, our rules, our demands, for we own you now. You were born a killer. It is a power that belongs to you. I will shape it. I will make you stronger. I will make you faster. I will make you deadly. Our enemies will feel the dragon's claws pierce their darts. Uyarabwiye ati umusore avukanye imbaraga muri wowe ngiye kuziricyaza ntume wihuta cyane ubanguke ukora akazi ukomeye cyane ndetse urinde ubwoko bwacu bw'Abashinwa. Ubu ngubu ugiye kwitwa Freeman. Ni umugabo ubohotse wibohoye kuko ngo umwuka we guhera icyo gihe wese ujya mu kirere kubana na Dragon. Ni inkuru yaganiriraga umugore. Sheri wirira siko nta nkwita buriya we umwicanyi abonye Sheri. Buriya nanjye hari icyizere ntegereza nyuma y'imyaka 10 ariko nibwo mushaka ubu muye muretse mwa bakobwa mwe ntago mbakeneye nona. But don't you understand? God told you to kill me. Ntago wigeze unyica. You didn't. Ntago wabikoze. You fought them and you won. Warwanyije bukorera kuko utigeze unyica kandi waratsinze. Bari bagutegetse kunyica ntiwanyica. Uvuze ngo waratsinze. Urutse umukobwa niwe byibura ubasha kumwumva. No mubumbyi mu masaha y'akaruhuka bari kubumba. Kumva ko yabwaniriraga umukobwa inkuru zabo cyajya mbega umuhungu ntagakiriji ari kuduteza umukobwa kwera amabanga y'akazi. Yabwira umukobwa supervisor wari kuyumva ngo ni umugayidi we. Muzanye hano. Muzanye hano. Hari ikibumbano gisa nka mikorojeni hariya. Kirera hejuru. Uyavayo nukwiye kumuyobora mambwiye tumujyane mu kazi kanyu muhita umwica nakarangiza. We have been attacked. Twatatswe. Tiba twatatse. Reba hano. And here. Urebe na hano. Ryuji Hanada has sent us a challenge. Ryuji Hanada yadushoje intambara. Yabonye mu binyamakuru b'Abashinwa bishwe kandi bano ba Sons of Dragon ubundi ngo nabarinzi barinda Abashinwa. Witwa Yuji yabashoje intambara. Ari nuwo yakasugutwe. They're setting you up. They want you dead. Baragushaka uri umupfu musore. Freeman becomes the Yakuza leader. Yuji ubu ngubu yabaye umuyobozi w'Abayakuza. Now. Nona. Oya. You have to go. Rata wigenda wijya kwica umukobwa atangiye kumubuza inshingano. The Freeman, he serves the sons of the dragons. Uri Freeman ukorera ba Sons of Dragon. Imo. 16 people died, Imo. Imo abakobwa bagera muri 16 bishwe.
Yuji killed them and will continue to kill us. Yuji yisha abantu araza gukomeza yica n'abandi mu gihe ntari buze kumwishyira ngo tubonane. Anyone who can identify the Freeman must be eliminated. Ndetse ubundi umuntu wese ubundi uzi Freeman agomba kwicwa. The law of the sons of the dragon. Iryo niryo tegeko ry'aba Sons of Dragon, ni nko kumubwira ati nako gakobwa wakakisha. Will be at Shimazaki's funeral. Uyu munsi araza kuba ikiriyo cya Shimazaki wa musaza bishe. Tugaruke Tokyo ni mu Buyapani mu murwa mukuru kuri Shimazaki Estate. Na hari inyubako za Shimazaki. Ari buze kuba ikiriyo cye. Ni wa musaza yiciye Vancouver. Uyu munsi nibwo bagomba kubataka. Bimeze bite? Katurori. Yeah. Baje ku kiriyo cya Shimazaki. Barabunamira ariko ku kikano kantu mutajya mukankurira ndatambuka ntimwunama ubundi bira nibiki. Yeah. Mwishyire mu muco wo muri Yapani. Hey. Baje hano. Katurore. Kingura umuryango ari igihe umuntu biba byaraciyemo byaraje gukemuka ku buryo no kwikingurira umuryango w'imodoka ubutakibishoboye. Bawukingura. Icyo gihe ntabwo ubukikoraho ndetse ugatambuka bakunama. Ikote nambaraga ubu gifite ryo kuryikuramo kubera amafaranga menshi. Bari gukuramo ntabwo uba wikoraho, hari abantu tutikoraho rega. Mpora mbibabwira ariko nimusobanukirwa. Witwa Savimba araguhamagaye. Arashaka iki? Aritaba. Taba telefone. Ni ku kiriyo cya Shimazaki. Bicara hano. Muzehe Shimazaki yishwe bari ku kiriyo cye. Niba wari ukuriye kano gatsiko yasimbuye n'uwitwa Yuji. Urambabara ntabwo ndi buje kuza kuri icyo kiriyo cyawe ni Savimba. Ariko kugira ngo nkwereke ko nkubashye ngiye kukoherereza abasore babiri bakubera abarinzi ujye ubakoresha icyo ushaka nk'abakozi. Ntabwo nkeneye abasore bawe. Ryuji ndakwinginze mera abo basore babiri ngiye kukoherereza n'amaturo bagukorere. Sawa, ubwo ukomeje kubinsaba nta kibazo, abasore babiri bohereze ngo bazanye amaturo no kumukorera nk'abarinzi. Ni uwitwa Savimbi w'inshuti ye, kumbe bari bamufatiyeho icyuma bahita banamubaga. Uwo niko byihuse cyane. Uwo mukobwa mureke uyamutunga imbunda. Uwo mukobwa wimwica. Uwo mukobwa rega nawe abazi amategeko y'abagizi ba nabi, ntabwo ari ngombwa umwice. Abazi ko atajya kuri polisi ngo aturege wimwica. Uyu mwicanye afite umutima mwiza. Baramureka. Freeman utangiye gucika intege, utangiye ko umunyantege nke. Asigaye ababarira abantu cyane kandi ari umwicanyi. Tugaruke ahandi ikiriyo cyabereye. Uyu baramuhamagaye baramubwira ngo bagiye kumwoherereza abasore babiri bamuzaniye amaturo ndetse bemere no kumukorera. Wa mupolisi nawe arahari. Polisi arahari. Nahabereye ikiriyo turi Tokyo mu Buyapani. Baramuhagarika. Nari nsanzwe ndi inshuti ya Shimazaki, yabivuze mu Kiyapani mba nyumva. Bahita begerayo, uri inshuti ya Shimazaki. No kumva nyine ari umuzungu avuga Ikiyapani bahise bamureka caho. Abura kumenya indimi nyinshi ni byiza. Yari hakurino arwaje kumureba. Avuga Ikiyapani ntago nyumvishe noneho. Mundeke wa mupolisi yarinjiye. Fayo. Hey, wait. You should knock on the door. Wagiye ukomanga mbere kwinjira. If I could, Ryuji, I would knock your head off. Gukomanga urugi nakomanga umutwe wawe wa muginga. Someone is going to have to pay for the massacre of those 16 Chinese. Bara abashinwa 16 wishara umuntu ugomba gufungwa kuko yabishe. Go find someone. Genda ushaka kundufunga. That's your job. Ako niko kazi kawe. You are my number one suspect. Niwe muntu wa mbere ariko nkeka ko wabishe. To do my job. Ngiye gukora akazi kanjye. Come on your shoe. Ndagufunga tu niwe wabishe. Fata inzoga. What are we having for dinner tonight? Iri joro sabwo turi busangire iki? Umupolisi bigaragara ko abameze nkuje kwa karuswa kuko kuza bakubwira ati ndagufunga dore abantu bishwe reba ukuntu ngenza akabaje kaka kabitugukwa kakitu kidogo.
a lot of people who would be very interested in knowing that. Come here. iyo rero yahamagaye barahaguruka haruje あなたのお友達を紹介してくださるのでしょう。ni umugore waje avuga ikiyapani narakibagiwe we. Let me introduce you to my wife. reka nguze n'umugore wanjye. This is Nida. uyu yitwa Nida. cya kigo se gishinzwe ngo yitwa Nida. Have we met, madam? Mada twigeze duhurara? Why are you here, Mr. Nita? Nyakwa Nida kuki uri hano? Problem? hari ikibazo gihari. It's business and some personal business. hari business mfitanye n'umugabo wawe bwite. This is a female from me. But why you wait for him to come to us? none kuki uretse uyu mugabo akaza hano? An animal on the hunt is not much more deadly. kandi umuhigo yakagombye kuba ari wari uteye ikibazo cyane wo kujya guhiga Freeman. Just dozes in his lair. Meaning? We obtained a list of passengers departing Vancouver the day Emu O'Hara left the hospital. No, she wasn't on any of those flights. Miss O'Hara was not. But yari kubaza impamvu Miss O'Hara wa mukobwa abonye umwicanyi yaje. alone, no luggage, fake passport. uwo mukobwa O'Hara ntabwo yaziye ku mazina ya O'Hara, yaje kuri passport ya fake. aza nta mizigo afite, aje mu Buyapani. ugomba kumushaka Nita. Have her photographed all over the country. amafoto y'umukobwa twayakwirakwije mu gihugu cyose. Emma O'Hara. She's with the Freeman. uwo mukobwa ari kumwe na wa mwicanyi Freeman. Wait. You remember what I said, Ryuji? oze kwibuka ibyo nakubwiye Ryuji, ko bagomba gushaka umuntu bafunga ufungirwa ubwicanyi bwabaye cyangwa bakamuha kakitu kidogo. I'll see you again. muko reka twizere ko tuzongera kubonana. arabwira umugore w'abandi tuzongere dusubire. Japan is a small country. Ubuyapani ni igihugu gito. It is very large. ariko umuryango w'abayapani ni munini cyane. abayapani bafite ukuntu hano baba bavuga icyongereza. uyu nawe yaje kunamira Shimazaki wapfuye, yari yaje kwifatanya nyine n'umuryango wagize ibyago. ni Nida. yabonye wa mugore wa mugore wa Ryuji ari kongorerana n'umukobwa hariya. amaze kumwongorera sinzi ibyo bavuganye, yareba umugore w'abandi cyane. abakristo musoma Bibiliya murabizi ibyo Yesu yavuze ngo kuwitegereza umugore wundi. simubizi ngiye Bibiliya mba narayisomye ngizo za Korowani. n'ubusanga umwuka w'Imana uri kuri Roki. umugore arangije acaho komeza imbere. ni umugore w'umuyobozi buno uyoboye kano gatsiko. uyu mugabo akurikira umugore w'abandi, ni umupolisi. yaraje kubateza ikibazo ababwira ati mwisha abashinwa 16 mugomba kubyirengera. akurikira umugore w'abandi. ubwo si byo ni ibiki? komeza imbere. katorore ngeze hano baramuhamagara. muri aho ari mu rugo rw'abayapani b'abayakuza b'abagomeshaho. ni umuryango munini w'abagizi ba nabi bitwa abayakuza. bivuze ngo uri wa mugabo ukurikira abagore. oya ngiye nkurikira ba bagore bifuza ko mbakurikira. sinshaka abandi bantu bo mu muryango wacu babona turi kuvugana. ngwino hano. sinshaka kuvuga kandi cyane nyegera. kumva ari wa mukobwa wongoreranaga na mabuja ajya ku ruhande. umugore yikuramo imyenda afata umugabo w'abandi ku ngufu. bahita babafotora kuko ubona nawe uri kumwe n'umugore wa bosi w'abagizi ba nabi yambaye ubusa. biraza kuvuga ko wafashe ku ngufu umugore wa bosi w'abayakuza. barahita bakwica. You see, Mr. Nita? wabibonye nyakwa Nida? Fumbling attempt at blackmail has come to nothing. kuba wari waje kutwaka amafaranga ngo utadushinja icyaha, ubu nanjye ndavuga ko wamfashe ku ngufu.
aho kugira rero ngo baze kunshinja ngo nagufashe ku ngufu nabikoze byibura banshinjiriza ukuri nzazira ukuri nazazira ibintu by'ibinyoma dore nyiri umugore ari hano hari abamuje imbere bazanye hano impano nyiri umugore Yuji kumbushe niwe wamwicanyi Freeman nta muntu n'umwe umuzi isura yashyizeho n'utwanwa iyi impano tuyihawe na bosi wacu Savimbi niwe yitubwiye ngo tuyizane baricara bari kuvuga ikiyapani mwitonde ndagisobanura barunama avuga izina rye n'umuryango akorera wa Savimbi igihe amaze awurinda yarabitegereza kureba harimo zahabu zaba zishyira ku ruhande arabitegereza ko najyaga nkubona nari maze igihe kinini ndi muri gereza imyaka ingahe 6 wari warakoze ikihe cyaha nari narishe witwa Mitsura Sande niwe yishe amaze iminsi muri gereza kurayo imbunda bakanga abagabo ntibikanga abantu bagabo zikari abicanyi banyoherereje we umwicanyi we kumwohereza abagabo nk'aba batikanga rero aba bayakuze bahita babona uri intwari cyane nimwe bakoze imba nkeneye batikanga abagabo no gukora imbunda ukabona ntibanyeganyega mubazanira icyo kunywa sha bica ingwaga si ikiyapani bari kuvuga singisobanuye rero sindi mugenzi wanyu mubazanira icyo kunywa bica ingwaga mwirinde sida dusida yandurira muri ibi bintu rero muri aho gusa mwasamye njye na leta turafatanya buri munsi tubabwira ati mwirinde imico mibi mwirinde ibyaha byabageza mu kwandura sida ariko ntimwumva uyu ni wa mupolisi njye buri gihe icyo nshaka ndakibona bivuze ngo wari wapanze uriya mupangu wo kwicara ntago ari weho ni Yuji nako ntago ari Yuji ni weho bivuze ngo urifuza kuba ari we wasimbura ukaba umuyobozi ukaba chairman w'uyu muryango urewe na Shimazaki We shall pay her a visit. Hano baje kubasukira ya nzoga bari babatumirije Kanyanga Oji inzoga zaje inywa agira atya afata ikinini agishyira ku ikoti ni wa mwicanyi Freeman bamuhaye Kanyanga boss kugira ngo guhakazareba kutagira ubwoba ushoboye no kunywa inzoga ibintu byo kuza utari jingo ntago babishaka fata Kanyanga yayindi dafunguye umwana yisukayo uyu mwana kanywa usuka akazu kaberesha arangije yitamira cya kinini nawe ngo turebe ko ufite ubunararinyweye sha kugira ngo abayakuze bagwa akazi bari bakufite ubunararinyweye hano hari abantu bahabwa akazi nk'amabano kano kazi yagatsindira giti kano kazi yagatsindira abantu bafite ubunararinyweye mbanzi gauchi yago kano kazi nago bakamuha uyu nawe amira ikinini kora mu ikote bakora imbunda buritse bose si ibyo gusa twe tunywa n'itabi none ukikoreka akazi tukamenyereye kora ikibiriti anywa intore kumbe ya Kanyanga yari yayijunditse arayimutera kwicanya vayo kuri Yuji giye kumutera icyuma umwicanya aragifata mambo vipi faya sasu kabari ku kiriyo barikanga twashwemo masasu iyo baramubaga barinzi bakuza barabamena mu nyubako yabo hasi bimeze biti katurore kura y'imbunda faya ku gikuta bashyira hasi kumbe na Freeman babonye tatuwaje se wa Freeman arakwica
akanarira. Freeman ari kumwe na mugenzi we. Masasu. Nibutsa zino filmu zikeneye uri i Burundi uzisanga muri studio yitwa Ali Movie Market. Ahitwa Kanyosha imbere ya Interbank. Abari i Burundi izi filime niho mwazisanga. Muri Ali Movie Market filime z'ubwenge niho zisangwa kwa Ali. Ahitwa Kanyosha imbere ya Intermarket. Mugabo baramubambye. Cyangwa ugahamagara kuri studio ya Ali Movie Market uri i Burundi 75 none 0106. Let's move. Tuvano tugende. Go ahead. We komeza. I'll take care of Ryuji. Reka Ryuji mbanze murangize neza. Nakubwiye ubaye uri i Burundi wahamagara ni Ali cyangwa ugahamagara kuri 0779 885594. Hey. Mbega ni Ali Movie Market bikazanye kwa DJ Ali. Sasu wicanyi rano yaraje afata igisasa gishyira mu mugabo bagabo nabicanyi ubonye anashyize igisasu. Tell Satan I said hello. Fire! Sasu mu rugo wicanyi rano nagajya usha kandi ninjoro yambara fime bagira ngo ni zari leta bitanga impumyi irabasaba tunga imbunda umugore wa boss mugenzi wa Fayo. Now you die, Freeman. Freeman none nawe ugiye gupfa. Freeman nawe ugiye gupfa. Bari bambwiye ngo akazi nikarangira cyo Freeman yakuye imbunda itarasa ko atari cyo Freeman baramurashe. Gusa Freeman yaragiye kwicwa. Yararize umugabo warapfuye. Yaza kuri mugenzi wari ugiye kumwica bakoranye igihe kinini. Bakoranye igihe. Freeman. Yeah. It was my job. Karakazi kanje. To serve and watch over you. Kugukoresha ndetse nkakureberera. It was my job. Kari nakazi kanje. You broke the law. Warenze ku mategeko. Friend. Nshuti yanjye. You should have killed her. Wagomba kuba ari ishuri ya mukobwa. She turned you from us. Uriya mukobwa yaguhinduye umuntu woroshye. Ntabwo ugikomeye. Kubera urukundo ngo rwamugize umuntu woroshye. Abicanyi niko babibona. Kandi ahubwo urukundo rwamugize umuntu mwiza. Ukore kuri ari kugenda wa mugore yakuye yimbunda. Yeah. Nakubwiye kano gafilime ndetse no kubufatanye bw'abafatanye bikorwa dukorana i Burundi. Aho mugomba kujya musanga filime nshyashya ku gihe ni muri Ali. Yorata. Inyosho, harya bahita ku nyosho. Kanyosha, Ali Movie Market ahitwa Kanyosha. Abari Burundi imbere ya Interbank niyo studio niho mwajya musanga izo filime abari Burundi. Returned in the middle of the night. Yaje kugaruka amasaha y'igicuku ninjoro. Hidden, but I knew he was there. Ntago yesa nyereka ariko nari mbizi ko hari. Wa mukobwa ukituganirira Ohala. Our enemies were coming for us. Ndetse uwo musore yarabizi ko abanzi bacu bari buze kumukurikira bakaza. Umukobwa. I was not alone. Ntago nari ndi njyenyine. Yeah. May I help you? You are Imohara? Niwe mukobwa bita Imohara? I am. Ni njyewe. You know what's good for you. You cooperate with us. Ugiye gukorana natwe? We just might let you live. Turakure kubeho. Boss Fayo. Yoshi. Onna no hoka ni hatari mu inena. Umukobwa mwe mumondekeye we. Kombe mu nzira kuri cyakirwa aho bari. Katorore. Kono yaro tabako yameta njane no. Omae no make da. Araye yo. Umukobwa ari hano bamuzengurutse. Turategereza ba boss bacu baze we. Bari hano. Kumbe mwenyewe nyiri umugore ari hano. Mwambi kuwa mbere. Yamenye garada. Manu ubwo ibyo ni ibiki? Yarashwe. Mwambi kuwa kabiri bamusanze we. Ku kirwa mwambi kuwa gatatu. Hey.
Yeah. Yeah. Ushyira inyuma ye. Abicanyi bapanuye ni ku bwinshi. Cyakirwa umwicanyi Freeman yakoreragaho ikizengurutse. Bakizengurutse. Bimeze bite? Umugore wa Yuji yiyiziye. Mabuja yafata umukobwa azakuri no kukirwa. Afungura urutare. Kumbe uyu mugabo ahora yiteguye dore intwaro zikiri mu mashashi. Mama we. Hehe. Katurore. Bamuziye. Kora y'intwaro. Bucece. Mu gace. Bamekuja. Umewapata. Hiyo ni Swahili na izungumuza 5 kwa 5. 5 kwa 5. Baje. Aribyo yaregeye hakuno ni ibisasu ni ibiturika. Bya bisasu. Feni intwaro. Uramubona ariko yashwemo. Fire! Bagabo. Hey! Saranganya amasasu. Nabamwatatse. Japan bamwatatse. Freeman ni umwicanyi witwa bita ba Sons of Dragon. Hey! Yeah. Bicanyi ni benshi ku kirwa. Amasasu abakaribuni ku kirwa cye. Fire! Yeah. Turitse abagabo. Nta mikino iri hano. Bimeze bite? Yeah. Hey! Ariko bareba neza cyane ari hejuru yabo. Parika nabi. Masasu. Mugabo. Fire! Sasu. Hey! Abarundi muri Burundi nukujya Kanyosha niho filime muzisanga. Muri Ari Movie Market. Imbere ya Interbank kwa Ari niho muzajya muzisanga. Ambasaderi wanje hariya niho mba nazishize. Erega nitwa karere k'ibiyaga bigarubu. Yeah. Katurore. Polisi avayo n'imbunda. Bararebana. N'umwicanyi ntajya avuga ntajya aseka. Byaramubabaje. Baramurasa umwicanyi bamushyiramo. Hey! Avayo ni Nida. Tunga imbunda. Kobwa tora imbunda hano. Arasa umupolisi winyicira umugabo. Polisi bamushyiramo. Manuka nabi. Yamanutse sanse n'ikaparika muri Muvezari. Yeah. Dore umugore w'umwicanyi yaje. Umugore wa Yuji. Uyu baramurashe. Uyu yararashwe. Yeah. Sherifata inkota, sibyo? Maze ukora akazi kose ushinzwe. Buri y'umugore agushyigikiye mu kazi ukora hari igihe urugo rutera imbere. Umugore aramushyigikiye muhaye inkota. Sheri jya gukora akazi wahamagariwe gukora. Kura y'inkota. Bararebana. Ece bakura y'inkota. Abayapani ku nkota turabazi. Usora vayo. Bimeze biti. Kuri Bushido. Kiki kumenyo. Bakaskosi. Wimbagira umugore. Arabaga. Bimeze biti. Iyi filime yasohotse muri iki cyumweru kiturimo. Iki nyine yukuvayo. Capoeira. Baka Dakaskos. Baga. Uretse. Mwana. We. Uretse. Nambura n'inkota ye. Uyinije gato tube tuyikoresha kandi kazi. Bandi baracyaza. N'abayapani bambo vipi. Mwana arerekera. Hejuru y'inyubako ku mategura. Baga. Mama we. Dore umwana ukuntu parika. Nayizanye ni za filime z'isi. Gerano. Yeah.
baga abagabo uretse wapi squatter wapi squatter inkota uretse ukuntu bacabiranya cangira mukagunira arabavangira umugeri baramubaga wakore baramubaga buretse koreye cya cyuma akinaga mu kirere. uyu mugabo ni umunyamibare aracanga icyuma akinaze mu kirere. umugore aturuka inyuma aragisama aramwakira. Toma nyiragwe Toma nyira. uyu mugabo afite imibare ahita yifunga kandi bya bindi ngo murifunga ngo sibyo. dore ukuntu umwana baca hagati y'imoto zabo mama we bamwise yo ukuntu yifunga uramubona ariko yo uyu mugore bamujombye icyuma ahantu habi karaga inkota. Freeman ni umwicanyi umwe ukorera bitwa ba Sons of Dragon, agatsiko kanini k'abagizi ba nabi ariko ugasanga umwicanyi. You will bleed to death. Nukuramo icyo cyuma urava amaraso mpaka upfuye. You will report that it was Yo the Potter who killed Shuru Shimazaki. Ndagira ngo ugende ubwire abo mu muryango wa Shimazaki ko napfuye. The Hakushin Society. Ubwire na Hakushin Society. Was some past dispute. Today, we fight against the men of the Hakushin Society. Ntabwo nshaka kuzongera guhangana n'abagabo muri Hakushin Society. To find him bravely. He died. Uza kuvuga ko narwanye mfite umutima ukomeye ariko nyuma bikaza kurangira mpfuye. Want me to help you disappear. Uragira ngo ngufashe mu kubura kwawe. And you will forget us. Oya, umureta munyibagirwa nanjye mbibagirwe ntago nzongera kubata kandi agenda ntangira ubuzima bushya. O'Hara. Ngiye kubana n'uyu mukobwa bita O'Hara, wowe genda utange raporo ko napfuye ntago muzongera kumbona. Cyuma rero reka nyigukuriremo kugira ngo udapfa. Abaza uburyo yagishyizemo afite ukuntu akigukuramo ushobora kucikuriramo ngo ukava amaraso ugapfa. Yakibukuyemo. Buretse mbanze ibyo nkora. Asezeranye n'uyu mugore agenda avuga ati Freeman yarapfuye. Live honorably or die miserably. Urahitamo gupfa mu cyuba gupfa nabi cyangwa kubaho mu cyubahiro. Urahitamo iki? Oh my. Oh no. Reka ngume ku cyubahiro cyanjye mbeho. Ngo urahitamo gupfa nabi cyangwa kubaho mu cyubahiro. Uze ngo uyu mugore yiteguye kujya kubeshya ko Freeman yapfuye. Uyu musore nawe byibura biramufasha kuva mu kazi k'ubwicanyi ntibazongere kumuhiga. Agenda yitangirira ubuzima bushyashya ari umuntu mwiza muzima ari umubumbyi. Yibanira n'uyu mukobwa bita Emma O'Hara. Cyane ko uyu musore n'ubundi ubu bwicanyi atigeze abwifuza. Cyane ko nta nuzi isura ye. Abazi isura ye yarabicaga. Umusore sasa umupolisi yagize ati uriya muginga ntago yagenda nga tubaneho. Ntago yambanaho. Umupolisi azanakura imbunda amurase mu mugongo. Oya, je ntago namusezeranije ikintu na kimwe. Polisi baramurasa. Umugore muyakuza. Ariko nje namusezeranije. Uyu mugore aba yakuze ubundi iyo baguhaye ijambo rya bakagusezeranya ati iki kintu tucyemeranijeho. Ntago bisubira ngo baguce inyuma bakugambanire. Ubwo nyine bari bubikore. Nyine bakunda icyubahiro cyabo. Ndetse bakirwanaho. Kandi umuntu urenga ku ijambo rye bura nta cyubahiro kiba kirimo. Umusore afashe inzira asiga turikije cyakirwa aho yaratuye ajye gutangira ubuzima bushya atari umwicanyi abana na Emma O'Hara. Ndetse yarasize atanze raporo atumye uriya mugore wa Yuji atuzagenda utangariza isi yose ko napfuye mu cyubahiro narwanye witwa Freeman yapfuye kugira ngo yibereho mu buzima bushyashya. Cyo gihe twafashe ubwato turerekera tujya gutangira ubuzima bushya. They will keep searching for us. Their code of honor demands it. Icyo gihe ntawe ugomba kuzakomeza kuduhiga. Twari tugiye gutangira ubuzima bushya. Nuko byagenze. Never been afraid of death. And whether we live or die. Burya watinya urupfu uba hariko n'ubundi bigeraho ugapfa. Bafashe inzira barerekera. Na filime yacu nuko igenze
ndetse bakitaga kuba Ying Freeman. wowe wumvaga ni Kimomo ni Rocky. kuba ari Burundi mbafitiye ishami nahashize hari ambasaderi wanjye witwa Ali imbere ya Inter Bank Kanyosha ahitwa Ali Movie Market. niho muzajya musanga izi filime. Ciao ciao mani bamugisha ndabakunda cyane, tutazidi kabisa. Ciao ciao.